Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 21. Di halaman 21 ada membahas tentang tanda-tanda wakaf. Maksudnya rambu-rambu lalu lintas. Kapan kita harus berhenti? Nah ini mim, wakaf mutlak. Ada lagi nih koplam ya, al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Ada titik tiga. Titik tiga boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Ada gym. Gym boleh berhenti, boleh enggak masalah. Orang berhenti boleh, enggak berhenti juga enggak apa-apa. Lam alif tidak boleh berhenti. Nah, kalau terpaksa berhenti di lam alif harus ngulang. Ada lagi sod lam ya al waslu aula. Disambung lebih utama. Enggak cukup napasnya berhenti, enggak apa-apa. Cuman disambung lebih utama. Yuk silakan Pak Irma Ya. dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتول عنهم Fatawalla anhum. يوم يدعو الداعي Da'i ila. داعي يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر Nukur pendek. يا Nukur. شيء نكر Lagi. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر Yauma yad'u. Ainnya tinggal dilatih ya. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ain sama shinnya belum keluar tuh. Ain. ulang boleh Ustaz Yad'u da'i ila يدعو syai'in. ya Coba lagi. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر Mm-mm. وإن ربك هو Pendek. يحشرهم Huanya pendek. oh ya وإن ربك هو Huanya pendek. يحشرهم oh ya astagfirullah Ah. وإن وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Shinnya masih utang ya. iya Yahsyuruhum. ya Kemudian ya Afamai. أفمن يخلق كمن لا يخلق Kamala. أفلا Bukan yuhluk, yahluk. يخلق Mhm. أفمن يخلق كمن لا يخلق Kamala panjang. كمن Ayo. لا أفمن يخلق كمن لا يخلق Mhm. أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Kemudian ilam. إلا امرأته قدرنا Qadarna oh ada ya tasdid. قد إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. ذلك الكتاب لا ريب فيه Mhm. هدى للمتقين Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kemudian واترك البحر رهوا إنهم جند
وجند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Kemudian yang ini alladzina. ya. Alladzina tatawaffahumul Tatawaffa. oh ya, banyak. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Al-malaikatu tayyibina yaquluna salam. Bukan yaqulunas salam. Kalau Ya, yaqulu ada astagfirullahaladzim. tasydid. Yaqulunas salam. Yaqulu Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Al-malaikatu tayyibina yaquluna salam. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام. Kemudian Mata'un qalil. iya, terus Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Qala antum Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Inna wa'dallahil Inna haq. wa Oh ya, inna wa wa inna wa'dallahil haq. Fala taghurran fala taghurrannakumul hayatud dunya. inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wa may yabghi wa may yabtaghi ghairal Wa may islam yabtagi goy pendek. wa may yabtaghi ghairal islami dina Nggak bisa. fa Kalau ada ya alif lamnya harus dibawa lagi dari al-Islam. al-Islam. Oh ya. Dari goirol Wa aja, may da, goirol. Heeh. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه Iya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu. يمسسكم قرح فقد مسل Faqad massal. مسل
يمسسكم قرح فقد مسل Fa, قوم faqad massal ada tasjid. مسل يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Allah. Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh. Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Jadi ada jim, boleh berhenti, boleh tidak gitu ya. Iya. Kalau ada jim. Berhenti boleh, nggak usah ngulang. Nggak berhenti boleh. Lahun ini gunnah, ditahan. Ujungnya lahun gitu ya. Lahun Ada bersisa ya. Kalau nunnya bertasjid. Kalau yang lain enggak. hunna liba hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alim Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lahun gitu ya, ada sisa. ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Fa'in lam yusibha wabilun faqal. Wabilun panjang. Oh ya. Fa'in lam yusibha wabilun faqal. Fa'in lam yusibha wabilun fatal. Ka, Kama yakumu. kama kama Jangan di yaku. kama, nggak usah. Oh ya. Kan hidup. Kama. Kalau mati Oh baru ya. kama biasa. Kuku, kaki, kiki, kuku, kakak, kiki, kakak. Kak biasa. Kak, ya. Kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kama yakumul ladzina yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ini tolong jangan coret-coret ya, lagi ngaji. Ya, dosanya gede banget. Quran dicoret-coret, Masya Allah ya. Mungkin tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau ada kesengajaan, dosanya besar. Ini Quran dicoret-coret ya. Masya Allah. Ya. Wa ma lahum. Wa ma lahum bihi min ilm. Iya. Iyattabi'una illa zon. Ulang ya. Iyattabi'una illa zon. Wa ma lahum wa ma lahum bihi min ilm. Iyattabi'una illazan. Coba diulang dari iyat tasjidnya nih. Iya. Iyattabi'una illazan. Iya. Kemudian. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Bi asma. Dari mana Pak? Bi asma'i haula. Oh ya. Bi asma'i haula
In kuntum. ya بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من Tu'til تشاء mulka. تؤتي ya قل قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك Tu'til. oh iya, Masya Allah. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. Suaranya Pak Ustadz nggak jelas, Pak. Ma'an, ma'an. Dihentikan jadi ma'a. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa'a. Ini yang dikatakan mad iwad. Dua patah. Dibaca satu jika dihentikan. Tapi hanya untuk dua patah. Dua kasrah, dua domah nggak berlaku. Hanya hamzah aja yang nggak ada alifnya. Kalau huruf lain kan kalau patah dua pasti ada alifnya tuh. Ya. Huruf lain yang patah dua pasti ada alifnya. Kecuali pada hamzah dan tak marbutoh. Pada tak marbutoh juga nggak ada alifnya. Ini nggak ada alifnya. Tapi ini tetap dihentikan. Wanisa'a. Kalau barisnya dua. Tapi kalau di sini barisnya satu. Wanisa. Gitu. Ini wanisa'a. Pada iwad yang terjadi pada hamzah. Alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a illa du'a hamzah illa ain terus ain hamzah illa du'a ain doa dulu. Illa ini irmanya mana nih irma kalau turun lagi sinyalnya. Illa du'a wa nida'a. Irmanya belum masuk lagi. Qul man rabbus samawati wal ard. Ini wakaf isyarah. Apa itu wakaf isyarah? Menghentikan bacaan, menghentikan huruf yang hidup ini jadi sukun. Berarti kalau huruf ini jadi sukun, berarti sukunnya ada dua. Itu wakaf isyarah. Ini sukunnya jadi ada dua di sini. Tuh ada huruf sukun dua. Nah ini dua-duanya harus dibaca. Orang sering baca wal ar. Donya hilang. Berarti salah artinya. Kayak amma ba'du amma ba'd itu bukan amma ba bukan ya. Itu. Kayak wal asr itu waqaf isyarah. Menghentikan bacaan sebelum huruf yang dihentikan ada huruf mati. Jadi ada dua huruf mati. Ini. Qul mar rabbus samawati wal ard Qulillah wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah faman yadtarra ghayra baghin wala adin fala isma alaih
Inna makkanna lahu fil ardi وآتيناه من كل شيء سببا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Itu Mbak Irma tolong dipelajari lagi, udah bisa. Jadi ingin mantap suara, maksimalkan bacaannya dulu. Biasanya kalau bacaannya sudah bagus, bermain suara, bermain lagu enak. Biasanya sumbang itu karena ragu pengucapan. Coba tolong dilatih bacaannya dulu, dilatih-latih setelah bacaannya bagus, lancar, nanti membaca lagunya akan enak. Jadi kalau bacaannya teksnya belum belum kita kenal, lafaz demi lafaznya belum kita hafal, nah melakukannya agak tersendat-sendat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.